Добро вечер. Четврток, 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва интервју со една од најконтраверзните личности на Балканскиот полуостров, Подмач Бато или Мирољуб Петровиќ. Има луѓе кои го сакат, има луѓе кои не го сакат. Има луѓе кои му веруваат, има луѓе кои не му веруваат. Мене ми е интересен. Интересни ми се неговите размислувања. Не се согласувам целосно со нив, меѓутоа сакам да презентирам одредени информации кои ќе ги прошират вашите видици, почитани гледачи. Не мора да се согласувам со се што е кажано во емисијата. Има работи со кои не се согласувам, има работи со кои се согласувам, има работи со кои половично се согласувам, да не звучам ко Никола Груевски на негова историска пресконференција, нешто е измислено, нешто не е измислено, нешто е лепено, нешто е монтирано, значи ќе имам интервју со Мирољуб Петровиќ или познат во јавноста Подмач Бато, одлично интервју на тема корона, концентрациони логори, како ќе живееме, што се случува, конфликтот помеѓу доброто и лошото и како ќе заврши целата ова работа. Одлично интервју, 50 минути, останете со нас, сигурно нема да зажалите. Добар ден, господине Петровиќ. Добар ден. Како сте? Добро, како сте ви? Па не е лошо, како се сноѓате во ова кризна ситуација во светот? Па у Македонiji je situacija bolja nego u drugim delovima sveta zato što su ljudi u Makedoniji najmanje ušli u Evropsku uniju, tako da su još sačuvane imanja na selu, još su ljudi sačuvali tradicionalne vrednosti, još su sačuvali stare sorte biljaka. Sećam se kad sam bio u Đerđeli, kad sam gostao na jednoj televiziji, jeo sam neke kruške kako nikad nisam jeo u životu, male, krgave, ali ukusne, tako da u Makedoniji je dobro kako je na drugim mestima, pa i u Srbiji isto dosta dobro, a ovaj ostatak sveta, oni će loše da prođe. Еве, 3 месеци, ука, бука, пандемија, цел свет е во некоја изолација, цел свет е во некоја ситуација ни напред, ни назад. Путин е во бункер, него е видено 2 недели, 3 недели, председателот на Кина го нема, освен Ангела Меркел, нешто што ќе кажи и Доналд Трамп, сите се на некој начин во глувчешка дупка пикнати. Што се случува со светот? Pa, to može da se objasni konceptom mišolovke ili kaveza. Ti imaš, kada postave ljudi mišolovku i stave komad sira i onda miševi dođu u mišolovku i to traje dok se miševi ne navataju i tako dalje. To je prva faza. A druga faza je kad se miševi nahvataju, onda ide likvidacija tih miševa ili imaš kad prave one klopke za vukove, naprave jedan kavez u koji ubace ovcu i onda vuk uđe u taj okvir, ali ne može da izađe. I onda dok ti navataš vuka ili miša treba jedno vreme. Znaš. Međutim kad ga navataš onda proces likvidacije vuka ili miša ide brzo. Tako da u zadnjih više od 100 godina, možemo kažemo od sredine 19. veka kad je krenula ta industrijska revolucija i kada su ljudi masovno počeli da se sele iz sela u gradove. Na našim prostorima je to bilo intenzivno nakon Drugog svjetskog rata kad su komunisti bukvalno terali ljude sa sela. Bilo je zabranjeno da se, na primjer ovdje u Srbiji, ne znam kako u Makedoniji, ovdje u Srbiji je bilo zabranjeno da se čuvaju koze. Razumiješ? Bilo je zabranjeno mnoge stvari. Tako da su ljudi terani u mišolovke, u kaveze i u gradovima su ljudi bukvalno kao u kavezima, u mišolovci, zavise od hrane, od vode, od struje, od posla, od vrtića i tako dalje i tako dalje. I sada kada su ljudi dovoljno se upecali u mišolovku, odnosno u kavez, sada sledi sledeći korak, a to je egzekucija, odnosno likvidacija. Ali to mora da se radi na jedan suptilan i mudar način. Никош не сте биле попесимистичен. Јас не ви јам слушано, не само во оваа емисија, туку во некои интервјуа кои ги давате за српските медиуми, доста сте песимистичен околу иднината на човекот, иднината на светот. На што се должи тој ваш песимизам? Бидејќи овде во Македонија приказната е не е ова вирус, не е ова ништо, не е ништо опасно, не лажа 2 месеци. Вие, например, имате не околу вирусот, туку околу иднината на човекот, иднината на светот, многу црни сценарија. На што се должат тие ваши црни сценарија? Ja nemam crne scenarije za ljude koji žive moralno, koji poštuju zakone zdravlja, ljudi koji žive kod nas ovde u mom selu nema virusa, ovde nema policijskog časa. Ti za vukove, medvede, lisice u šumi nemaš vanredno stanje. To postoji samo u gradovima, znači samo u mišolovkama.
Moja glavna disciplina, koju se ja bavim skoro 30 godina, je povezivanje nauke i religije. Znači, postoji neko ko je stvorio ovaj svet i koji nam je dao knjigu u kojoj je opisao i kako treba da živimo, i kako treba se ženimo, i kako treba da osnivamo porodici, i da vodimo državu, i kako je nastao svet, i kako će ovaj svet da na kraju skonča i šta će se desiti. Ta knjiga se zove, to je najprodavanija knjiga u svetu, u istoriji, to se knjiga zove Sveto pismo ili Biblije. Tu je opisano sve šta se dešava u ovom svetu. Međutim, to niko ne čita, vrlo retki pojedinci, ali ja nisam nikakav vernik, ja pričam nešto sa aspekta nauke i čovjek ne treba da bude naučnik da vidi da ovaj svet ide u kataklizmu, da ovaj svet ide u propast. Ti kad vidiš škole u kojima se prodaje droga, ti kad vidiš da medicinske ustanove prodaju otrov kojim ubijaju ljude, kao što su vakcine, kao što su hemoterapija, kao što je zračenje, i ljudi hrle da poginu, ljudi hrle da nastradaju, ljudi vole destrukciju. Čovjek je jedini organizam u prirodi postoji 100.000 različitih vrsta, nijedna vrsta u prirodi nije samoubilačka osim čoveka, čovjek uništava sve, prvo sebe uništava, pa onda sredinu u kojoj živi, i ti kada vidiš šta se tu dešava, u nauci postoji nešto što se zove predviđanje u nauci, ti kad vidiš da neko puši, pije, drogira se, ti lako možeš da predvižiš šta će da se desi. Kada je u pitanju čovečanstvo, sam Isus je pre 2000 godina kad je bio ovde rekao da je vladar ovoga sveta Sotona, ljudi slede njega, ljudi vole destrukciju, ti ako kreneš da pričaš bilo šta pametno, ljudi će da kažu da nisi normalan, da si sektaš, bit ćeš uhapšen, bit ćeš proglašen za ratnog zločinca, bit ćeš proglašen za nadrilekara, bit ćeš proglašen za, vrlo lako će da ti ukinu YouTube kanal ako se baviš nekim informisanjem ljudi o pametnim stvarima, tako da mi živimo u jednom satanizovanom svetu i nema tu nikakvog pesimizma. Pesimizam je za oni koji su to izabrali. Većina koja neće tako da živi, oni mogu da izaberu da žive na jedan prirodan način i njih sve ove katastrofe neće da dotaknu. Ги гледавте овие серијски филмови или репортажи или проекти Кабала 1 до Кабала 10, падот на Кабала. Актуелно е тоа прашање околу Кабала многу. И всушност тие приказни кои вие ги кажувавте изминатите 5, 6, 7 години, за кои бевте ставени на столбот на срамот, би се закануваше и затвор, за таа битка помеѓу доброто и лошото, помеѓу Исус Христос Господ и сатаната или лошото, во овие проекти Кабала, кои се хит на социјалните мрежи изминатите 2 месеци, се говори токму за тоа. Што е суштината, господине Петрович, што е суштината на тоа Кабала? Веројатно гледавте дел од тие продолжетоци од 1 до 10, Кабала 1 до падот на Кабала 10, како заврши? Pa u tom serijalu o Kabali je delimično prikazano šta se dešava u svetu, prikazano je realno da se čovečanstvo uništava i tako dalje, a onda se na kraju kaže kako iza toga stoje, znači stara ona antisemitska mantra, da iza toga stoje Jevreji, da stoje neki nemoralni ljudi koji su uglavnom iz jevrejskog naroda. Naravno da u svakom narodu postoje nemoralni ljudi. Ja ne znam zašto se oni uhvatili za Kabalu, zašto se nisu uhvatili za Vede, za Upanišade, za Bhagavad Gitu. Ima puno okultnih knjiga. Kabala jeste okultna knjiga. Knjiga preko koje čovek može da se poveže sa demonima, sa Sotonom, ali mnogo više ljudi u svetu upražnjava jogu i meditaciju sa kojima se povezuju sa demonima i sa Sotonom nego sa Kabalom. Kabalu upražnjava jedan mali broj ljudi, ali oni su se uhvatili za Kabalu zato što je satanski cilj da optuži, kao što se radilo tokom celo istorije, da se optuže Jevreji za sva zla ovoga sveta. U stvari, pred Bogom postoje oni koji su na strani Boga i oni koji su protiv, a upravo Bog koji je stvorio ovaj svet je jevrejski Bog, Isus Hristos, i upravo Jevreji kao narod najviše rade na jačanju porodice, najviše ulažu u moralne stvari, najviše ulažu u nauku. Oni su u svakom pogledu najjači. Sigurno da među njima postoje i nemoralni ljudi koji žive nemoralno, koji promovišu destrukciju i tako dalje. Moguće da su oni dosta i uticajni u vrhu tom svetskog satanizma, ali pred Sotonom ne postoje Jevreji i nejevreji, postoje oni koji su na njegovoj strani ili nisu, ali taj projekat i taj serijal o Kabali je jedan antisemitski projekat koji je bio kao u nacističkoj Nemačkoj, kao što je bio u nezavisnoj državi Hrvatskoj, znači Jevreji su za sve krivi, oni su satanisti, u stvari Bog je preko njih dao Bibliju, Bog je preko njih dao otkrivenje, Bog je preko njih učinio da ovaj svet bude pismen, jer da nije bilo Jevreja mi bismo danas bili nepismeni, ne bismo imali Sveto pismo,
Tako da Kabala je jedan, taj serijal o Kabali je jedan serijal koji objektivno prikazuje kako satanisti uništavaju ovaj svet, ali oni ne kažu da su ti satanisti iz svih naroda, vera, jer to svako može da bude satanista kao što svako može da bude na Božoj strani, nego oni tu optužuju tamo nekog Rockefellera, Rothschilda i tako dalje i tako dalje. Vrlo je bitno da znamo da su satanisti kao neka vrsta bakterije. Ima puno vrsta bakterija, ima puno vrsta virusa. Da li će čovjek da se zarisi virusom i bakterijom zavisi od toga da li će da održava higijenu ili neće. Znači mi ako živimo zdravo i održavamo higijenu, mi nikad nećemo biti pogođeni od strane satanista. Oni će da vrše pritisak na nas, da nas vređuju, da pokušavaju da nas kompromituju, ali taj serijal o Kabali je u stvari jedan antisemitski projekat koji hoće da Jevreje optuži za sva zla ovoga sveta, što jednostavno nije tačno. Бил Гейтс, той е сега популарен, нели беше Сорос, беше Ротшилд, беше Рокфелер, сега е Бил Гейтс. Бил Гейтс е дел на таа црна страна на светот. Се спомнува некое движење Еугеника, дека и тој и татко му е дел на тоа движење, дека еден поголем дел на председателите на Соединетите американски држави се дел на тоа движење Еугеника, а всушност тоа движење подразбира тие луѓе кои се немокни, кои се болни да не можат да се размножуваат. Значи некоја дарвинистичка теорија дека само жилавите и здравите треба да продолжат да се размножуваат и да ги пренесуваат своите гени. Ова што сега ни се случува, кај што во најголем дел на ова пандемија умират стари луѓе, луѓе во старски домови, луѓе над 70, над 75 години, луѓе со одредени хронични болести, покажува дека можеби целата ова криза, пандемија е токму потикната од тие еугенички движења, дека треба тие што се немокни и стари да бидат исчистени, да останат само здрави, силни, кои ќе може да работат, кои ќе може да предонесат. Кој е вашето мислење за Бил Гейтс? Svi ljudi koji se javno eksponiraju, znači od tih i političara i nekih političkih analitičara i stručnjaka kao što su Bill Gates, kao što je Soros i tako dalje. To su samo pijuni nekih mnogo moćnih i uticajnih ljudi. Znači ljudi koji vuku svetske konce, oni se javno ne eksponiraju, oni su poznati. Bill Gates je tu samo neki čovek koga su oni izabrali, kome su omogućili da zarade veliki novac. Ti kad pogledaš njegove snimke iz mlađih dana, ti vidiš da je on sav iskrivljen, trese se, ukucaj na YouTube-u da snimke njegove kad je bio mlad, ti vidiš da je on čovjek koji je neuravnotežen, izgleda kao klasičan psihijatrijski bolesnik koji je opsednut demonima. Tako da su oni njega jednostavno izabrali da se on eksponira, da tu nešto priča, a dali su mu mogućnost da zaradi veliki novac i sad u očima širokih narodnih masa koje su izmanipulisane, koje ljude uvažavaju po tome ko ima koliko para. Bill Gates je ikona modernog čovečanstva, ljudi u svetu obožavaju Billa Gatesa zato što je on navodno uspešan, zato što je on zaradio velike pare. U stvari on ima novac prema onom principu koji je još u Bibliji zapisan kada je Sotona rekao Isusu daću ti sva blaga ovoga sveta ako mi se pokloniš. Tako da svi koji stanu na stranu Sotona i demone mogu da dobiju ovo zemaljska bogatstva, a da izgube dušu. Tako da je Bill Gates samo jedna marioneta i on priča to što ljudi koji su u senci, projektuju, rade, uticajni ljudi, neće da se javno eksponiraju, nego oni puste tako nekog mučenika kao što je Bill Gates, kao što je Soros i onda on daje neke izjave i zamajava masu, a ljudi misle kako se Bill Gates nešto pita, kako se pita Donald Trump, kako se pita Angela Merkel, kako se pitaju, ne znam, svi ovi, onaj klinac koliko ima 25 godina, onaj Sebastian Kurz koji je neki premijer ili ne znam šta je kancelar Austrije, ja ne znam da li on ima 30 godina, on se kao nešto pita, dečko 30 godina, mislim. Tako da to su priče za naivne, postoje ljudi u pozadini koji vuku konce, koji kontrolišu medije, koji kontrolišu finansije, koji kontrolišu ceo taj sistem i sad oni su eksponirali tog Billa Gatesa, tako da on bude na stubu srama, da njega napadaju, da ga pljuju, da njemu plaćaju $5.000 da dolaze na njegova predavanja i tako dalje. Tako da Bill Gates je samo eksponent neke politike, tačno je da to što on priča, to misle ti svetski moćnici, ti svetski satanisti, znači i eugenika, i vakcinacija, i uništavanje čovečanstva. To nije nešto što postoji danas, to postoji od juče. Sve to što se radilo u nacističkim logorima, to je započeto u umovima bolesnih ljudi. To danas postoji takođe, samo u mnogo goroj meri, jer su ljudi danas mnogo gori nego pre 70 godina. Tako da sigurno da dolaze strašne stvari i da oni pripremaju razne projekte, ali glavna stvar je da čovjek ne dođe takvim ljudima u kandže, da čovjek ne bude deo njihovog konclogora. Kad čovjek postane deo konclogora,
onda kojom mukom će oni njega da muče, mi to ne znamo. Mi sad možemo se bavimo, a šta će oni nama da rade kad nas budu zatvorili u konclogore? Razumiješ, mene to ne zanima, ja neću da budem deo tog konclogera, ja neću da se prijavljujem za 100 evra da dobijem, razumiješ, kao što se prijavilo 99. Meni ne treba novac od sistema, meni treba samo mir da me niko ne dira. Međutim, pošto i to će da bude uskoro ugršeno, imamo opciju B, to je da odemo u šumu, u planinu, tamo Bill Gates i njegova ekipa, odnosno njegove gazde ne mogu da sprovode to što su planirali, a ovi koji sede po gradovima, koji su došli u mišolovku. Tako da je Bill Gates jedna potpuno marginalna ličnost, jedan klovn koji zabavlja široke narodne mase, ali u stvari on i priča priču koje njegove gazde žele da se promoviše. Gledajte, gospodine Petrović, izlazi odredena analiza koja što veli дека najbogatите Amerikanci, to se nekoliko nabroji, samo во 3 недели на таа пандемија на коронавирус заработиле 282 милиарди долари. Значи, тие 5-6 најбогати американци кои се експонират на оние листи на Forbes и така натаму, во само 3 недели на корона пандемија во Америка заработиле 282 милиарди долари. То се фрапантни бројки. Значи, тие луѓе прават пари на пари на пари и во време на пандемија, додека цел свет е напикан, како што ве велите, во концентрациони логори и само прашање на техника како ќе бидат мачени или уништувани, овие луѓе прават пари. Како е возможно тие луѓе да се над системот, да контролираат све? Ако светот е замислен како борба на доброто и на злото, зошто злото секогаш е поуспешно според ова што го гледаме? Pa zavisi šta mi podrazumemo pod uspehom. U savremenom svetu uspeh se smatra ako neko ima puno para. Ako ti pogledaš sve te ljude koji su napravili koji imaju te milijarde, to su ljudi koji imaju zle žene, čije su žene veštice, bave se okultizmom, imaju decu koja su nevaspitana, ako uopšte imaju decu koja im svaki dan skaču po glavi, svaki dan ih zove policija i kaže, tvoj sin se predozirao, tvoja ćerka je uhvaćena u krivičnom delu, prodaje droge, tvoja ćerka radi u javnoj kući, tvoj unuk je izdžepario tamo nekog prosjaka i tako dalje i tako dalje. To su izuzetno nesrećni ljudi. Nisu oni zaradili nikakve pare, to su priče koje njihovi mediji promovišu. Ono što se zna, to je da ljudi koji kontrolišu bankarski sistem, znači ni evro, ni dolar, niti bilo koja valuta na svetu nema pokriće u zlatu. To je novac fiktivni. Znači oni mogu tim ljudima koji se javno eksponiraju, koje oni preko svojih lista Forbes i tako dalje prikazuju kao najbogatije, oni njima mogu da transferuju koliko god hoće 1000 milijardi evra na njihove račune, jer to je novac koji je fiktivan. Znači vlasnici banke mogu da upisuju elektronski novac koji god hoće i oni sa tim novcem mogu da kupuju ljude, jer su ljudi pristali da se prodaju za novac i ljudi smatraju da je sreća i uspešnost u životu ako imaš pare. A stara izreka kaže, nije srećan onaj koji puno ima, nego onaj kome malo treba. Znači, najsrećniji su ljudi koji mogu da žive izvan sistema, a ako pitaš stare Makedonce, pošto su se oni sačuvali, u Srbiji ih još uvek malo ima, u Makedoniji ih ima malo više, da pitaš stare ljude koji su živjeli posle Drugog svjetskog rata, koji su bili punoletni posle Drugog svjetskog rata na selima, oni će ti reći, mi smo na selima u Makedoniji mogli sve da proizvedemo. I hranu, i odeću, i obuću, i građevinski materijal, i kola. Nama novac nije trebao. Mi smo novac trošili na drogu, na kafu, beli šećer, cigare. Znači čovjek može da živi izvan sistema i da bude srećan i jedino tako može da bude srećan. Sa druge strane, mantra koja se promoviše, to je da su srećni samo ljudi koji imaju puno para i onda se navode ovi mučenici koji su se oženili sa vešticama, koji imaju decu narkomane, uličare, razbojnike, koji žive sami u ogromnim zgradama, oko sebe okupljaju ulizice, to su najnesrećniji ljudi, to su ljudi koji direktno komuniciraju s demonima, koji promovišu smrt. To su vrlo nesrećni ljudi, ali u očima naivnog i neinformisanog sveta ti ljudi su uspešni zato što su napravili velike pare. Znaš, ti kad daš budali pare, on se upropasti, tako da takvim ljudima davati pare je kontraproduktivno. Има ли големи протести во светот? Тоа што можам да го видам дека еден дел на светот е поприлично незадоволен, како во воздухот да се чувствува дека ќе има големи немири, големи протести, како да доаѓа време на големи немири. Како тие сатанисти да може да бидат апсени, нели? Ние ги читаме овие портали.
што се алтернативни портали, и кој ќе направите одредена анализа, тие теории на заговор во Србија и во Македонија или тие фейк ньюс во Србија и во Македонија се најприсутни, најбројни. Па само што не бил уапсен Бил Гейтс, па само што не бил уапсен Сорос, па умрене, па не умрен и така натаму и така натаму. И вие читате така се што они пишуваат и они во еден месец по едно 15-20 пати ги умират и Бил Гейтс и Сорос, ги апсат едно 15 или 20 пати. Меѓутоа, ако ги трнеме нив настрана, се чувствува во воздухот одреден немир. Како да е време на некои протести, како да доаѓа некое време на некој протест. Обично така на 50, на 60 или на 30 години се случуваат вакви драматични ситуации. Може би во нашите животи ова е најдраматична ситуација. Може не е ништо вирусот, меѓутоа предизвика огромни социјални, психолошки и финансиски последици и народот е вознемирен. Како во воздухот да се чувствуваат тие промени, тие немири? Очекувате ли такви големи протести? Па види, ljudi koji vode ovaj svet, ti satanisti, oni uživaju u ljudskoj patnji. Oni su uspostavili takve zakone da ljudi se ubijaju nezdravom hranom, alkoholom, duvanom, drogom. Ti kad pogledaš koji su vodeći uzroci smrti, vidjet ćeš da su to različiti oblici samoubistva. Vodeći uzrok smrti je nezdrava ishrana, broj 2 pušenje duvana, broj 3 alkohol. Tu su narkotici i tako dalje, tako dalje. Tako da, ti kad pogledaš kakvi su zakoni, evo ti na primjer u Srbiji da neki uličari, razbojnici protestuju u Srbiji zbog nekih suludih razloga, protestuju, pravi incidente i vlada Srbije ne sme da se s njima obračuna jer su na delu demokratski zakoni, ti imaš pravo da psuješ, da vređaš, da blokiraš ulicu, da maltretiraš, ne smeš nikoga fizički da napadaš, ali svi drugi oblici su maltretiranja dozvoljeni. Tako da ti imaš takve zakone koji su ti satanisti uspostavili u svetu da će te zakone da zloupotrebljava ogromna većina ljudi. I onda svi ti nemeri su na indirektan način iscenirani. Ti dopustiš ljudima da se ponašaju destruktivno, oni će to da koriste, oni će to da zloupotrebljavaju, da urlaju po ulicama. Ne smeš ti da uvedeš sad zakone da ih dovedeš u red. Razumeš, da izvedeš ekipu i da zakonom to zabraniš. Tako da je to deo jedne cele priče, jedne cele ludnice koja se radi, ali opet u kavezima, opet u mišolovkama, u gradovima. Toga nema u šumi, toga nema u planini, toga nema u prirodi. Ja ponavljam godinama, ljudi, napuštajte gradove, prodajte vaše nekretnine što pre, sklonite se od tog ludila. Ova korona i ova priča sa ovom koronom i ove gluposti, to je samo priprema terena, to je jedan eksperiment da vide koliko su uspeli da zategnu uzde, koliko njihov satanistički sistem funkcioniše. Videli su da perfektno funkcioniše, jer su tu priču sa koronom proširili na celo čovečanstvo. I sad slede mnogo oštrije stvari. Šta će oni tačno da rade, ja ne znam, ali bit će to žestoko iživljavanje sa ljudima, verovatno i vakcinacija. Da će to da bude vakcinacija kao što je bila posle Prvog svjetskog rata kada je bila ona španska groznica, kad su sa vakcinama, kako mnogi izveštaji kažu, ubili preko 2 miliona ljudi. Oni otvoreno kažu da hoće da smanje populaciju na planeti Zemlji na 500 miliona. To su i napisali na onim svojim pločama 10 zapovesti u Džordžiji. Tako da oni otvoreno kažu šta će da rade, ali džabe ti ljudima pričaš, ljudi vole da žive u kavezu, vole da žive u mišolovci. Tako da celo ovo ludilo, to je deo jednog scenarija da se ljudi unište i ti svetski satanisti, oni uživaju u ljudskoj patnji, oni gledaju svojih udobnih fotelja i oni se hrane ljudskom patnjom, razumeš? Tako da mi ne treba da budemo deo njihove priče i ne treba se bavimo njihovim planovima, jer to su planovi za one koji su u sistemu, koji su mišolovci. Oni koji nisu mišolovci, to njih ne zanima. Dobro, gospodine Petrović, кој стои позади ова? Сепак некој стои. Ако велиме дека Сорос, Бил Гейтс се само фронтмените кои ние ги гледаме, на кои им плаќаат фиктивно пари за тие да ја работат или да ја кажат таа приказна, значи некои крупни играчи стојат позади. И ве гледате, дел од овие најголеми играчи се немокни во целата ова ситуација. 4-5 министри на руската влада се заразени од коронавирусот. Путин не е излезен од бункерот. А нели цел свет очекуваше дека Путин ќе ги спаси и така натаму. Председателот на Кина отиде во Вухан дури во февруари, 2-2,5 месеци од кога се случи пандемијата. Не смееше 2-2,5 месеци да стапне во Вухан, дури кога нели рекоа дека во Вухан е све чисто, се појави председателот на Народна република Кина.
Donald Trump kažu работи, детергенти се прави, па има вакцини, па нема вакцини, па прима луѓе, па отпушта луѓе и така натаму. Па ќе расчисти со Обама, па нема да расчисти со Обама. 3,5 години расчистуваше, ништо не расчисти, на крај на мандатот му текна да расчисти. Овие нашиве политичари на крај на мандатот ќе почнат да делат пари, ќе почнат да вработат луѓе за да може да ги гласат на следните избори. Однаш гледате дека сите овие крупни играчи, начело на Америка, на Русија, на Кина и така натаму, и тие се веројатно некои обични пиони. Ја немам тоа поинаку како да го истолкувам. Гледате, Путин има конференцијски врски со своите министри, не излага од својата резиденција која е на периферијата или надвор од мода. Значи, тие луѓе се некои обични луѓе кои ги има донесено тамо, кои некој ги контролира. Како тоа да го разбереме поинаку? Pa opet se vraćamo na priču koliko se Putin pita i Trumpa, koliko se pitaju neki ljudi u pozadini cele priče. Kako je moguće da je u Wuhanu u Kini došlo do pojave epidemije korone koja se proširila na ceo svet, a u Pekingu, koji je glavni politički centar u Kini, nema zaraženih. U Šangaju, takođe u Kini, koji je glavni centar industrije u Kini, opet nema zaraženih. Ali ih ima, evo, na francuskom nosaču aviona, na francuski nosač aviona je 21. januara isplovio iz luke i bio je na brodu, bio je na moru, ljudi su bili na brodu potpuno izolovani od celog sveta i od 1800 vojnika, njih 600 se zarazilo od korone, znači bili su fizički odvojeni od celog sveta, 21. januara su isplovili i kod njih korona, a u Pekingu i Šangaju nema korone. Onaj predsjednik Tanzanije je uzeo uzorke koze, ovce i papaje, biljke papaje, i dao u laboratoriju ovim stručnjacima, po znacima navoda, da oni provere uzorke da li tu ima korona. Oni su ustanovili na uzorcima ovce, koze i papaje da tu postoji korona. A predsjednik Belorusije Lukašenko je rekao, kaže, mi smo radili obdukcije ljudi koji su navodno umrli od korone, oni uopšte nisu umrli od korone, oni su umrli od bolesti od kojih su bolovali, tako da je cela ta priča o koroni jedna velika prevara, ali prevara je i darvinizam, da je čovjek nastao od majmuna pa je se neko buni protiv toga. Prevara je i to što se deci prodaje droga u školi, jer se neko buni protiv toga, jesi čuo nekog roditelja da se buni. Znači, ljude generalno ne interesuje kako se s njima manipuliše, oni veruju i u koronu, i u darvinizam, i u drogu, i u reality, i u Billa Gatesa, i u Soroša, i ljudi to veruju i možemo ti sada pričamo 3 dana i 3 noći, znači ljudi sa njima se manipuliše, je li tako? Sad ko stoji iza cele priče? Iz cele priče stoje satanisti, znači sukob između dobra i zla, znači vođa pobune protiv Boga je Sotona, koji nadahnjuje ljude na planeti Zemlji, te vodeće igrače, da manipulišu sa čovečanstvom, da ga unište, jer ideologija satanista je da ako pobiju sve sledbenike Isusa Hrista, sve sledbenike živog Boga, da Hristos onda neće doći na zemlju, jer on nema pravo da dođe kad ovde nema svoje sledbenike. Ako čitamo Bibliju, i ja mogu ti kažem iz iskustva ljudi sa kojima sam ja razgovarao, koji su bivši satanisti, svi oni pričaju priču, znači bivši satanisti potvrđuju ono što u Bibliji piše. I oni kažu gde su glavni centri Sotone na zemlji, razumeš? Ali to je opet nešto tehničko pitanje, mi možemo i time da se bavimo. Svi oni kažu i u Bibliji to piše, opisano je kao Vavilon Veliki, centar satanizma na planeti Zemlji u Vatikanu. Znači Vatikan je najjača sila koja postoji na svetu, sila kojoj se i Amerika pokorava. Amerika još pruža neki otpor, ali Vatikan je najjača sila i želja Sotone da svoje sedište preseli iz Vatikana u Jerusalim. I glavni sukobi će zato i da budu na Bliskom istoku, u Izraelu, i najveći događaj koji će da se desi uskoro u celoj ovoj priči jeste kada Amerika bude okrenula leđa Izraelu, kad bude potpuno stala na stranu Vatikana i kada Izrael bude ostao sam na cedilu bez ikakve pomoći. I to je ono što i u Bibliji piše da će se desi i onda će se Izrael okrenuti svome Bogu i desit će se jedno veliko Božje delovanje u ljudskoj istoriji, veće nego izlazak iz Egipta. Tako da, to su, ako nekoga interesuje gde su glavni centri satanizma, ja sam o tome govorio u mojoj knjizi Ko vlada svetom, znači glavni centar je Vatikan i drugi centar je tamo gde su tajna društva suprotstavljena Vatikanu, a to su London i američki centri tih tajnih društava protiv kojih se Vatikan celog veka bori, ali oni između sebi sarađuju. Tako, ali to je tehničko pitanje ko je glavni satanista na svetu. Evo ti, na primjer, danas u Rimokatoličkoj crkvi da je papa jezuita. Znači, on je jezuita, a komandant svim jezuitima je jezuitski general.
I sad se tu postavlja pitanje, ko je glavni u rimokatoličkoj crkvi? Da li je jezuitski general ili papa? Jer papa je njemu podređen, pošto je ovaj jezuitski general, ovaj je papa jezuita. Znači, tako da sad mi možemo tu da niko se ne bavi ko je taj vođa jezuita. Jezuiti su armija rimokatoličke crkve. A to su tehnička pitanja. Znači, mi možemo da se bavimo tim stvarima, kako izgleda hijerarhija satanista, ko se najviše pita, kakve oni prave planove. Ima tu puno dezinformacije, jer oni preko svojih medija šalju te dezinformacije. Ja opet kažem, mi treba se bavimo da se sklanjamo od celog tog ludila. To je jedini način da se sačuvamo, a da se bavimo tehničkim pitanjima, ko hoće da se time bavi, може и time да се бави. Кога прв пат се видовме, вие ми покажувате одредени документи, одредени факсимили, одредени италијански книги и документи, кај што и Ал-Багдади, овој што беше на Ал-Каеда, кај што и Путин, кај што и дел од американските председатели, дел од француските председатели се членови на една иста масонска ложа, и дека свето така функционира, дека тоа што ние го гледаме, тоа е одредена представа, одредена оперета, која треба да им се сервира и да им се прикаже на широките народни маси, дека тие всушност соработуваат. Уште стоите на тие стојалишта, уште мислите дека сите тие луѓе се контролирани од еден центар, од една мокна личност, од одредена структура, велите самите тие сатанисти или таа на друга сатанистичка страна има одредена структура, меѓутоа ова другата страна исто така има одредена своја структура. Дека тие тајни друштва ги имаат под контрола овие председатели. Се уште стоите на тие ваши ставови? Pa vidi, ajde da stavimo Bibliju po strani da se njom ne bavimo, iako je na najbolji izvor informacija. Sve države sveta mogu da funkcionišu samo ako pozajmljuju novac od bankara. Znači, ne postoji država koja može da isplaćuje plate i penzije bez pozajmice. Znači, sve države sveta su u dugu. I da bi države sveta mogle da funkcionišu, da isplaćuju plate, penzije, jer svim državama sveta je nametnuta demokratija. Demokratija je jedan katastrofan oblik, ropski oblik, to je moderno ropstvo, gde država mora da pozajmljuje novac da bi isplaćivala plate i penzije. Znači, ti ako nećeš da poštuješ zakone novog svetskog poretka, oni ti zavrnu slavinu, nema plate i penzije. Ako se sećaš kako je bilo u vreme Miloševića, Milošević nije hteo da sluša šta kažu svetski moćnici, oni su zavrnuli slavinu, samo su preko noći nestale plate i penzije u Srbiji. Znači, nema. I šta se dešava? Narod izašao na ulicu i srušio Miloševića. Jer narod se ne interesuje za moralna pitanja. Ti kad imaš štrajk taksista u Beogradu, oni ne štrajkuju zato što je uhapšen general Mladić, zato što se uvodi droga u škole, zato što se rade neke druge nemoralne stvari. Oni protestuju zato što im je neko ugrozio pare. Znači, ljudi se samo razmišljaju o parama. Znači, pare. I sada, sve države sveta su ucenjene da one moraju da ispunjavaju naloge svetskih moćnika. Ako ne ispunjavaju, nema plata, nema penzija, nema, oni to zovu strane investicije. To kada on dođe i porobi tvoj narod, otvori fabriku, znači stranac otvori fabriku gde pripadnici tvog naroda rade kao robovi, znači taj robovlastički sistem se zove strana investicija. To nije robovski sistem, nego strana investicija. Onda imaš besplatno školovanje, znači besplatno zaglupljivanje omladine po školama, da oni posle budu nesposobni za život. Jer to se isto finansira iz budžeta koji se pozajmljuje. I da bi neko bio vladar, on mora da bude lojalan svetskim moćnicima kao jedan selektor fudbalske reprezentacije. Ti, ako se sećaš, ovde u Srbiji je bio jedan selektor fudbalske reprezentacije koji je napravio fenomenalan usled, zvao se Slavoljub Muslin. I on je odveo reprezentaciju Srbije na svetsko prvenstvo i to je bio veliki uspeh, ogroman uspeh. To je skoro bilo. Međutim, on nije hteo da sluša menadžere, jer menadžeri sastavljaju reprezentaciju. Ima on tu neki prostor gde on može nešto da se pita. Ali menadžeri sastavljaju reprezentaciju da forsiraju svoje igrače koje će sutra da prodaju. I on nije hteo da sarađuje sa menadžerima i oni su ga smenili preko noći, bez obzira što je on odveo Srbiju na svetsko prvenstvo. Tako isto funkcionišu političari. Političari imaju uski domen u okviru koje mogu da deluju, ali za veliki broj stvari se oni ne pitaju. I zato napadati lokalne političare je suludo. Lokalni političar radi najbolje što može u tom trenutku pod pritiskom spoljnog faktora i dovoljno je ako ti on omogući mir u državi da ti možeš odeš na selo, da tamo živiš i da radiš svoj posao, da nisu veliki porezi kao na zapadu, to je dovoljno. Znači, evo spomenu si Vladimira Putina. Vladimir Putin je neko u koga se Srbi uzdaju. Srbi se uzdaju da će Putin da spasi Srbiju. Razumiješ? Mislim, to je po meni teška zabluda. Ne može Putin da spasi Srbiju. Budžet Rusije je 90 milijardi dolara, a budžet
vojni budžet Amerike je 800 milijardi dolara. Razumiješ? I sad, ali Putin ima neko super tajno oružje i ljudi vole da veruju u takve lovačke priče i Srbi većinski veruju da će Putin da spasi Srbiju od spoljnog faktora i od NATO pakta i Evropske unije. Oni se ne uzdaju u Isusa Hrista, oni se ne uzdaju u Boga koji je stvorio ovaj svet i neće da se povezuju sa Bogom, nego hoće da se povezuju sa Putinom, razumiješ? Mislim, Putin jeste pa čovjek patriota i tako dalje, ali njegove mogućnosti su uske, ne može Putin da spašava Srbiju, tako da Putin je jednostavno jedan čovjek koji je bio službenik KGB-a, oni su procenili da je on ovako sposoban, elokventan i tako dalje i napravili su neki deal sa njime, on radi neki posao i on tu menadžeriše, tako generalno rade svi predsjednici država i vlada, s tim što neki predsjednici država i vlada pokazuju veći nivo patriotizma i taj svoj uski domen koji imaju više koriste za narod i za državu, kao što je na primjer predsjednik Srbije, koji je iskoristio taj svoj uski domen i da izvuče Šešelja iz Haga i da otvori ovde fabrike, da se ljudi zapošljavaju pošto hoće da budu robovi, sprečava tu ove svetske sataniste da ubijaju, da hapse, da isporučuju Hag kao što su radili ovi prethodne vlasti kad su ubijali tu po ulicama i Nebojšu Krstića i Dragana Maleševića Tapija i isporučivali tako dalje. Tako da predsjednici država i vlada imaju uski krug gde mogu da deluju i mnogi to koriste za dobrobit naroda, ali veliki domen oni ne mogu da utiču. Ti si u jednoj prethodnoj emisiji mi postavio pitanje kako je postavljena osoba iz gej populacije za predsjednika vlade Srbije. To su sve marketinški potezi. Ti ako hoćeš da ti narod bude miran, moraš da imaš pristup novčanim fondovima, a novčane fondove kontroliše gej lobby. Jer da predsjednik Srbije tu radi odličan posao, odličan manevar, ali je veliko pitanje dok će on to moći da radi, jer mu je limit sve manji i manji, ali mi treba da koristimo vreme i u Makedoniji, i u Srbiji, i u Crnoj Gori, i svuda gde nije toliko instalirana demokratija kao u Nemačkoj, u Austriji i u drugim zemljama zapadnog sveta, da iskoristimo taj moment, jer predsjednici država i vlada, i Putin, koga ja uvažavam, i Aleksandar Vučić, koga vrlo poštujem, oni imaju uski domen i taj uski domen se sužava sve više i više. Neko drugi se pita, neki ti svetski moćnici koji daju pozajmice, koji uspostavljaju pandemiju, koji insistiraju na darvinizmu, koji omogućavaju sve oblike nemorala, koji prave te satanističke filmove u Hollywoodu, oni se pitaju. A predsjednici države i vlada, kao što su Putin, Vučić i ostali, oni imaju uski domen i oni rade veliki posao. Putin u svojim okvirima radi veliki posao, nije savio kolena pred Evropskom unijom i zato ima sukob sa Ukrajinom, zato su mu uveli sankcije. Srbiju isto maltretiraju, prete novim Jasenovcom, evo imali ste na državnoj televiziji u Crnoj Gori, otvoreno puštaju pesme onog ustaškog pevača Thompsona. U Makedoniji su isto, Evropska unija je preko svojih ljudi u vladi Makedonije štampala poštanske marke sa mapom nezavisne države Hrvatske. To su upozorenja, to je direktno pritisak na Srbiju, jer svi koji su malo ozbiljni znaju da Srbi i Makedonci se doživljavaju kao braća i da tesno sarađuju i da se vole na kraju krajeva. Tako da treba razdvojiti Srbe i Makedonce maksimalno, da budu neprijatelji. Tako da je to deo jedne šire priče, a političari imaju, kažem, jedan uski domen u okviru kojeg oni mogu da deluju. Što će se slučiti sa Donald Trump? Него чекат избори во ноември. Велат дека председателот на Народна република Кина успеал да издржи одреден преврат во Пекинг, дека Путин некаде крајот на декември имало обид за атентат и јануари дека го има преживеано и после ги претија чистки на Медведев и така натаму, но Доналд Трамп го чекат одредени избори, многу неизвестни избори како што сега стоат работите. Многу информации покажува дека и парите кои Доналд Трамп им ги дава на американците нели као компензација за ова пандемија со коронавирус, американците не ги трошат, туку ги чуваат под перница, што значи дека стравот кај луѓето, неизвестноста што ќе се случи е многу голема. И ако американците не ги трошат парите со потрошувачко општество, тогаш како можеме да очекуваме на други делови светот, што значи дека стравот сепак успеа да ни го наметнат. И во такви услови нели е многу неизвестно како ќе помине Доналд Трамп на изборите. Што според вас може да се случи? Pa celata priča sa Donald Trumpa je jedan veliki cirkus, jedna velika zabava za široke narodne mase. Ako se sećaš kako je Trump postao predsjednik, vodila se kampanja, Hillary Clinton vodi i u 2:30 ujutru odjednom preokret, Donald Trump pobeđuje
Znači, to je bio jedan pravi cirkus, jer u Americi ti nemaš listiće koji se broje pa možeš da provjeraš, nego stiskaju neke dugmiće i svi u to slepo veruju. Znači, to je jedna globalna manipulacija. Donald Trump je jedan čovjek koji očigledno sarađuje sa tim svetskim moćnicima, zato su mu i omogućili da bude bogat i da bude popularan i da postane predsjednik Amerike. Znači, on je tu jedan igrač samo koji tu igra igru, jel tako? Ukoliko bi se on pobunio protiv tih svetskih moćnika i tih ljudi koji su iza njega, završio bi kao Kennedy. Međutim, Trump igra igru. U toj njihovoj igri oni mogu da simuliraju atentat na Trumpa i da simuliraju da su ga ubili i da on živi tamo negde na nekom ostrvu. Šta će oni da rade? To su priče za malu decu. I cela ta priča i cela ta cirkuzanija oko Trumpa i oko izbora u Americi, to je zaista jedna pozorišna predstava za široke narodne mase. Oni su napravili strategiju šta će da rade i oni će to da rade. Naravno, postoji neko ko može u tome da ih spreči, a to je ovaj gore, da im pošalje neki zemljotres, kao što će da uradi, da izazove neku prirodnu katastrofu ili na druge načine da omete njihove planove. Tako da to je način i to je mesto gde mi možemo da tražimo pomoć i mesto u koje treba da gledamo, to je tvorac koji je stvorio ovaj svet. A šta će da rade Trump i ovi njegovi iz njegovog cirkusa, korona ili kako se već zove, mi to stvarno ne znamo, ali da će da bude cirkuska predstava, bit će. I ko će biti predsjednik Amerike, to sa nama nema nikakve veze, to će da bude cirkuska predstava, pa će da bude. Mi treba da gledamo svoja posla, da se sklanjamo iz gradova što pre, jer će oni koji ostanu u gradovima bukvalno da umru od gladi, da umru od žeđi, to će da bude satanističko iživljavanje. Ako hoćeš da vidiš kako će da izgleda to satanističko iživljavanje, imaš na internetu knjigu koja se zove Dnevnik Dijane Budisaljević. U pitanju je jedna žena koja je spasila preko 15.000 dece u nezavisnoj državi Hrvatskoj i tu možeš da pričaš možeš da pročitaš kako su satanisti. Nisu ubijali tu decu. Znači, dođeš, ubiješ dete, ajde kad hoćeš da mu oduzmeš. Ne, nego su ih puštali da umiru od gladi, znači izgladnjivali su ih, pa su im davali da jedu tvrdo kuvani pasulj da ne mogu da ga svare. To je, kad čitaš Dnevnik Dijane Budisaljević, onda možeš da vidiš kakvi su poremećeni umovi satanista i šta oni pripremaju ljudima koji žive u gradovima, vode lagodan život, šalju decu u vrtiće i škole, imaju siguran posao, platu i penziju. Znači, to je scenario koji se sprema ljudima, a ovo sa Trumpom, to je samo zamajavanje, da se ljudima skrene pogled od pravih stvari i da se ljudi bave glupostima. Многу помалку се дебатира кога ќе почне да работат школите, односно училиштата, или кога ќе почне да работат градинките, а многу повеќе се дискутира кога ќе почне да работат теретаните или бодибилдинг или фитнес клубовите, кога ќе почне да работат дискотеките, кога ќе почне да работат кладилниците. Значи, тоа е многу поважно прашање од прашањето кога ќе почне да работат школите и детските градинки. Мафијата како да остана без пари. Како во ова карантинска ситуација, кога сите се затворени дома, кога има многу малку движење, кога не работат кафани, кога не работат кафичи, кога не работат кладилници, кога мафијата достана без погонско гориво, без пари. И преку своите медиуми таа мафија го отвара прашањето карантин не треба да има, ова е најголема измама, не умират луѓе, од сезонски грип умират многу повеќе луѓе, не умират од сезонски грип повеќе луѓе, од короната реално умират 2, 3, 5, 10 пати, зависи која држава, повеќе луѓе од колку што умират од сезонски грип. Но мафијата преку своите медиуми ги пласира сите тие приказни. Клучно е сега кога ќе почнат кафаните да работат, клучно е сега кога ќе почнат дискотеките да работат, клучно е сега кога ќе почнат да работат, не знам, кладилниците, бидејќи тамо се парите на мафијата. И Види, ljude kad zaboli glava, da li ljudi kažu zašto me boli glava, daj da više ne radim to loše što radim da me više glava ne boli. Ili on ode kod lekara, popije tabletu i nastavi da živi nezdravo. Došla je korona, pandemija, živeli su u izolaciji, u policijskom času i tako dalje. Kad je to prestalo, da li će oni da kažu, čekaj, daj sad da preduzmemo nešto, bilo nam je teško, ako ovi zatignu još gore, bit će nam 10 puta gore. Ne. Ljude ne interesuje ništa pametno. Znači, ljude ne interesuje ništa, ogromnu većinu. I to ono što je govorio Thomas Edison. 5% ljudi misli, 10% misli da misli, a 85% bi se pre ubilo nego da počne da misli. Znači, više od 95% ljudi ne misli. I ti, šta god da se desi,
Ljude ne interesuje. Prošla je kriza, prošlo je vanredno stanje, idemo u kafane, idemo u kladionice, u striptiz barove, u javne kuće, idemo na more. Znači, ljude ne interesuje ništa pametno. Ljudi su, kako piše u Bibliji, kao stoka koja se vodi na klanje. I tu pomoći nema. Znači, isprema se velika klanica, znači ovi će stvarno da naprave klanicu na planeti Zemlji. E sad, ako mi hoćemo da budemo deo tog krda koje će da se kolje, izvolite, budite deo krda. Ko neće, on će da se skloni. Tako da to sad što si ti rekao, to je nešto što je opšte poznato. Pogledaj šta ljudi gledaju najviše na televiziji. Gledaju reality. Ljude ne interesuju pametne stvari. Pogledaj koji su najgledaniji muzički spotovi na YouTube-u. Tamo da je golotinja, da je nemoral, da je droga. Ljudi vole destrukciju. Ljudi ne vole ništa pametno. Ti ako kreneš nešto pametno da pričaš ili da radiš, oni kažu da si sektaš, da si lud. I zato ja se šalim sa ljudima, kroz šalu pokušavam da im provučem neku ozbiljnu informaciju, jer ljude ništa pametno i ozbiljno ne interesuje. Znači, ljudi vole destrukciju, jer volite, dobit ćete, evo, izvolite, sprema se klanica, i ljudi idu, kako kažu u Bibliji, kao stoka koja se vodi na klanje, znači tu pomoći nema. И сега е главно 5G мрежата. Тоа е главно. Сите знаат, сите се разбираат, сите се електротехнички факултети имат завршено, знаат фреквенции, не знам, херцажи, па на ова фреквенција вака делува птици, па ги така. Значи сите стана експерти за 5G мрежата. Јас не можам да стигнам да одговорам на тие прашања кои ми ги поставуваат на социјалните мрежи, на Facebook и така натаму. Одеднаш од продавачка до таксист, сите се разбират од 5G технологија. Никој ништо не слуша. Ако нешто се обидиш да им објасниш, ти си купен, еви тебе те купиле, еви ти мораш да кажеш така како што ти имат наредено и така натаму. И гледате една еуфорија, да не речам, се создава, дека таа 5G мрежа ќе биде воведена и дека таа ќе не покоси сите, дека се воведува за сите ние да умреме од таа 5G технологија. Што е суштината? Кој ги измислува прво тие приказни? На кој начин, која е технологијата да ги пласира тие приказни, со тие приказни не само да го држат вниманието на граѓанството, туку и да ги плашат луѓето? Види, луѓе највише воле да за своје страдање, своју болест, своју несреќу окривљују други. Значи, uvek je neko drugi kriv. U Srbiji je bio glavni krivac Milošević. Sad je glavni krivac za njihovo stradanje Aleksandar Vučić. U Makedoniji je bio kriv Gruevski, sad je kriv Zoran Zaev, prekstra će da bude kriv Vasko Eftov, ako bude bio premijer Makedonije, ti ćeš da budeš glavni krivac, pa neko treći. Znači, ljudi vole da je neko drugi kriv za njihovo stradanje i za njihovu nesreću. Oni ništa nisu krivi. I onda, ko je kriv? U Srbiji je glavni krivac osiromašeni uranijum. Znači, to što su ljudi bolesni, osiromašeni uranijum. Sad, koronavirus, ovo, ono, bolesti, kriva je 5G mreža. Ljudi ništa ne znaju ni o siromašenom uranijumu, znači ništa, i o tome pričaju ljudi koji ništa o tome ne znaju. A oni su na visokim funkcijama kao neki lekari i tako dalje i tako dalje. I zato što pričaju gluposti o siromašenom uranijumu, postaju direktori onkološke klinike. Razumiješ, što pričaš više gluposti o siromašnom uranijumu, više napreduješ, razumeš, u karijeri. Ljudi ne znaju šta je 5G mreža, razumeš, to je potpuno bezopasna mreža, ali ljudi veruju u gluposti da je 5G mreža kriva što su oni bolesni. 5G mreža je kriva što su oni prljavi. 5G mreža je kriva što je Zvezda izgubila 6-0 od Bajerna iz Minhena u Beogradu. Znači, neko drugi je kriv, evo sad imaš ove potrese u Košarkaškom savezu Makedonije, kriv je Pero Antić, u stvari 5G mreža je kriva, nije kriv Pero Antić, razumeš, nego je na njega delovala 5G mreža, znači kriva je, uvek je neko drugi kriv, razumeš, mi ništa nismo krivi, i onda ljudi, razumeš, ali to je slika koliko su ljudi polupani, koliko ljudi ništa o životu ne znaju, koju god temu mi da otvorimo sa ljudima, ljudi ništa ne znaju jer su prošli kroz jedan višedecenijski sistem ispiranja mozga, preko medija, preko sistema zaglupljivanja, kako ga oni zovu, sistema obrazovanja, i satanisti su uspeli da urade svoj posao, ali oni koji su pametni treba da se od toga distanciraju. Razumeš, sad ja nekome da objašnjam, ja sam jednom objasnio šta je 5G mreža, da ponavljam 100 puta, nema svrhe, tako da je to je deo jednog širokog cirkusa. Isto tako darvinizam. Darvinizam je isto jako dobra teorija za ljude koji žive danas na planeti Zemlji, jer ja sam nastao od majmuna, Bog ne postoji, nemam nikakve obaveze prema njemu,
mogu da živim eto kao životinja, da se valjam u blatu kao svinja i to se ljudima sviđa, razumeš? Isto i ovo sa 5G mrežom, pa onda HARP, ima HARP, on deluje na umove. Ljudi o tome ništa ne znaju, sve stručnjaci, razumeš, na sve strane, tako da ljude treba prepustiti da idu tim putem koji su krenuli, mi možemo da se molimo Bogu za njih i da gledamo da ne budemo deo te čorbe i to je to. Велите концентрациони логори, дека луѓето што живеат во градовите се во концентрациони логори. Кога веќе влезете во концентрационен логор, не е прашање дали ќе преживеете, туку колку ќе преживеете и која техника ќе ви ја применат. Дали ова сега што бевме во изолации во градови, например, бев дел Скопје, дел Гевгелија, односно Негорски бањи. Сосема различно кога вие сте во Негорски бањи кој е во Скопје. Психоза е во Скопје, луѓето пред месец дена беа исплашени, 20.000, 30.000 умрине во Италија, беше страв. Одеа цик-цак да не го погодат вирусот и така натаму и така натаму. Гелија беше сосема различна ситуација, една многу полежерна, на многу посмирена атмосфера и амбиент. И тоа што ви го кажувате дека во градовите ние сме препуштени сами на себе, сме зависни дали ќе ни пушти некој вода, дали ќе ни пушти струја, дали ќе имаме интернет, дали ќе имаме леп. Не де Боже да се заразеа 100 луѓе во фабриката што прави леп, пола Скопје ќе испоумреше за леп, бидејќи не знае луѓе да месат леп, генерално. Така што, ние се наоѓаме во некој реалити, ги гледаме тие големиот брат, ги гледаме парови, ги гледаме задруги, не ги гледам, јасно ги гледа поголем дел на народот. И тамо се случуваше исто. Луѓе се изфрлат, вамо со короната луѓе умират. Вамо кажуваат броеви кој колку гласал за некој, и тој што има помалку гласови, големиот брат го изфрла од реалното шоу. Исто беше и вамо. Ние седевме дома и ни кажува на пресконференција толку заразени, толку заболени и така натаму. Едно големо реално шоу ни се случуваше. Тоа не значи дека не треба на докторите да им дадеме признање. Да, се бореа за секој човечки живот, не треба да им дадеме признање на луѓето кои издржаа месец дена во карантини и повеќе од месец дена во карантини. Но реално ова е една огромна представа. Да умират луѓе, да постои вирус и така натаму, но некој има смислено оваа представа. Ова е едно огромно реално шоу, господине. Па ljudi koji ne znaju Bibliju, oni ne mogu da razumeju šta se ovo dešava. Da je ovo jedna velika borba za uništenje čoveka. I ljudi koji ne znaju Bibliju, oni ne znaju da ovo što se sada dešava je upravo ono što se dešava kada je Bog izvlačio Lota i Sodoma. Znači, pre nego što je Bog uništio Sodom i onih 5 gradova kod Mrtvog mora, on je prvo izvukao jednog pravednog čoveka koji je bio u Sodomu, zvao se Lot. Kad je njega izvukao iz grada, onda je uništio grad. Ova priča sa koronom je poziv da pametni ljudi napuste gradove. Pre nego što ti gradovi budu bili uništeni, pre nego što ti ljudi budu tu jednostavno pocrkali u najtežim mukama. Znači, to je ta priča. To istu priču je Isus pričao i pre 2000 godina kad je rekao Jevrejima, kad vidite da Jerusalim opkoli vojska, bežite u brda. Jerusalim je okolila vojska kad su Jevreji pobunili protiv Rimljana. Došao je poziv iz Rima da je tamo neka pobuna. Odjednom je opsada se povukla, svi koji su setili Isusovih reči su napustili Jerusalim, sačuvali živote, opsada se vratila vrlo brzo, spalila Jerusalim, bilo je preko 1.000.000 mrtvih, pazi, u prvom veku 1.000.000 mrtvih, danas će biti mnogo više. Tako da je to jedan scenarij koji se ponavlja iz istorije i samo oni koji poznaju teologiju, koji su čitali Bibliju, mogu da razumiju šta je prava pozadina sve ove manipulacije i šta je poruka ove manipulacije. Poruka je da ljudi iskoriste ovu, po mom mišljenju, posljednju priliku da napuste gradove, jer će stanje da se jako komplikuje, jer satanisti imaju plan kako će da unište čovečanstvo i oni to otvoreno kažu. Oni na 10 zapovesti novog svetskog poretka u Džordžiji otvoreno su napisali šta je njihov plan. Prva zapovest, svetsku populaciju držati na 500 miliona. Zašto? Jer ova ogromnih, ostalih 7 milijardi ljudi su jednostavno oni koji uništavaju resurse i toj manjini ne omogućavaju da se razvije i da žive. Tako da, ko ima malo mozga u glavi, on može da prepozna šta se dešava i da preduzme adekvatne korake. Во Србија ќе ве ставија на столбот на срамот, односно ве ставија на столбот на срамот, која Новак Џоковиќ го ставите во групата на сатанисти. Или на луѓе кои добиват наредби од Сотона, односно сатанистите, а тој е Новак Џоковиќ. Навистина го мислите тоа? Па види, Новак Џоковиќ je jedan od najvećih promotera zdrave ishrane. Zdrava ishrana je vodeći uzrok bolesti i smrti u savremenom svetu. Novak Đoković je najveći svetski promoter konzumiranja biljne ishrane, a ljudi upravo zato što jedu meso
umiru najviše ljudi umiru u svetu zato što jedu meso. Novak Đoković je pokazao da kada se jede biljna hrana, ono za što je čovjek dizajniran i kako piše u Bibliji, može da se bude svetski šampion u poslu kojim se bavi, on konkretno se bavi tenisom. On upražnjava određene aktivnosti u domenu duhovnosti, kao što su joga i meditacija, sa čime se ja ne slažem, ali daleko od toga da je Novak Đoković neki satanista koji utiče na svetske tokove i da on se nešto pita u ovom svetu kada su u pitanju globalni potezi i procesi. Novak Đoković, ja znam ljude koji su sa njim bliski prijatelji i koji su mi jako pozitivno govorili o njemu i o njegovoj porodici, i o njegovoj ženi, da je vrlo revna i dobra majka i tako dalje i tako dalje. Ja ne poznajem lično Novaka Đokovića i njegovu porodicu, pa ne mogu da pričam, ali neki moji jako bliski i dobri prijatelji su mi pričali koji se znaju sa Đokovićem i koji su upoznali njegovu porodicu, tako da Novak Đoković nije nikakav satanista koji je deo neke svetske satanističke mreže i on utiče na neke satanističke tokove i manipulacije. On je momak koji, želi da bude uspešan u poslu kojim se bavi. Ja imam neke primedbe na njegove neke aktivnosti vezano za duhovnost, ali to ako se nekada budemo sreli, ako me bude pitao, ja ću da mu kažem, ali Novak Đoković uopšte, što se tiče ovih svetskih tokova i manipulacije, nema nikakve veze. Kako ќе изгледа светот за 1, 2, 3 години, за 10 години, за 15 години? Вие направивте доста црни проспекции каде оди светот, дека луѓето кои ќе останат во градовите ќе бидат осудени на тешко живење, на тешко умирање и така натаму. Може би да тоа точно, може не е, ќе видиме, ќе покаже времето, но една ваша проценка за крај, каде се движи светот, како ќе изгледа светот за 10 или 15 години? Можеме ли да слушнеме на ваша проценка? Pa ja nisam prorok da ja mogu da ovako neke stvari predviđam na osnovu onoga što se danas dešava, ali kako kaže u Bibliji, a Biblija je naučno verifikovana i moja glavna disciplina je naučna potvrda Biblije, znači svako slovo u Bibliji je naučno potvrđeno, to mogu i zato sam se bavio geologijom i medicinom i filozofijom, naučno da bi to potvrdio, znači mogu da kažem ono što u Bibliji piše, što je sigurno tačno, jer se desilo u prošlosti bezbroj puta, a vidimo i na osnovu ovoga što se danas dešava. Znači, čovečanstvo ulazi u jedan period koji možda se opiše kao period žene koja treba da se porodi. Znači, žena treba da se porodi, ona će proći kroz određenu neprijatnost, nekada ta neprijatnost bude, te porođajne muke nekada budu veće, nekada manje. Sjećam se kad sam bio klinac, onda smo se šalili na jednu na jedan makedonski naziv, kaže, kako se na makedonskom kaže porodilište? I onda, ne znamo, kaže, sobata na kuku lele. Znači, sobata na kuku lele, to je planeta Zemlja, znači, uskoro će da bude kuku lele, znači, oni spremaju i globalno ubijanje ljudi i treći svjetski rat, znači, spremaju jednu klanicu. Znači, bit će vrlo neprijatno, bit će vrlo teško, pogotovo onima koji su u gradovima, znači, žena prolazi kroz porođajne muke, ali na kraju rađa se beba, ona je srećna i ona zaboravlja na sve te porođajne muke kroz koje je prošla i te neprijatnosti koje je eventualno imala u porodilištu, u sobati na kuku lele, tako i čovečanstvo. Čovečanstvo će da prođe kroz jedan jako težak period, na kraju kraj ove planete koji se vrlo bliži i ja sam siguran da ćemo i ti i ja i naša generacija gledati taj kraj istorije. Znači, onaj koji stvori ovaj svet, on neće dopustiti da oni koji su na Božoj strani budu uništeni, znači planeta Zemlja će biti obnovljena, na planeti Zemlji će se živeti, bit će bez smrti, bez greha, bez rata. To je nešto što je Bog rekao da će se desiti u Bibliji, ali mora da se desi ova jedna kataklizma, jer kao što je morao da se uništi Sodom i Gomor, ali prvo da se izvuče jedan pravedan čovjek, tako i sada. Sve ove nevolje koje se dešavaju, one su mehanizam da Bog postakne neke ljude da razmišljaju, jer ljude ako ne zaboli, ljude ako ne zasvrbi, oni neće da krenu da razmišljaju. I Bog želi da spasi šta se spasti može, tako da će Bog dopustiti da se dešavaju mnoge loše stvari. Mi ulazimo u jedan stravičan period. U Bibliji se kaže ljudi će umirati od straha zbog onoga što ide na zemlji, jer će se sile nebeske pokrenuti. Ne samo da će satanisti da rade mnoge ružne stvari, nego će i Bog da se umeša sa stravičnim katastrofama. Ti kad pogledaš statistički broj prirodnih katastrofa je na planeti Zemlji svake godine sve veći i veći i to raste po eksponencijalnom zakonu. Tako da mi ulazimo u jedan strašan period, po mom mišljenju, ali postoji svetlo na kraju tunela, kako kaže Isusa, koji izdrži do kraja, blago njemu. Благодарам, фала многу. Многу среќа. Hvala vam. Поздрав.
Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, вечерва интервју со Миролјуб Петровиќ или Подмач Бато. Се надам дека бев во право, кога ви реков дека имаме одлична емисија, контраверзна емисија со која ќе се согласите или нема согласите, има многу ставови со кои ќе се согласите или нема согласите, меѓутоа клучно е да почнете да размислувате, да ги вклучите сите мозочни вилги да размислувате, да не дозволувате да бидете лажени, да не дозволувате да бидете манипулирани, бидејќи ако бидете лажени, бидете манипулирани, ќе бидете со километри оддалечени од вистината. Затоа мотото на емисијата ви имате право да знаете вистината. За да може да знаете вистината, мора да почнете сами да размислувате. Значи, ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, ве најавам ново дружење четврток 22 часот. До четврток во 22 часот, пријатна вечер Македонија, каде да си.